Evo me nas. Znači... Legacy survival. Average long-range transmission delay, 8 hours. Opening must recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546b. Sending all available environmental data. Please respond with rescue solution. Out. O, vidi, radi došao. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find in situ, but it's gonna need one hell of a power source. Now, Zato se ne bude. Aurora long-range communications relay offline. Aurora Black Box Data, dobro, to VR sutlog. Aha. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours How much further can we do that? to 0. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy and his dumb robot Oh, suit. fuck you. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you, and I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Dobro, znači, šta još? Mi gledati Aurora Survival. Ne, znači tu je ništa. Alien Data, to je onaj... Vent. Blueprints, dobro tu. Public Documents, Altera Arms. Public Documents, čekaj. Indigenous Life Forms, dobro tu. Scan Data, Element, dobro tu. Znači. Stvarno, sve više mislim da je ovaj nešto uradio, da je ovo nešto ujebo. A ne da nas jedna pušketara upucala ko u Sunbeam. Što je? Muzika pići begi. Welcome aboard, Captain. This is Life Pod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. Jebe. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA.
plus 50. Ker mi se nas otracuje posao. Znači 5. Multipurpose room mi treba, prvo mi treba jedan dva titanijuma. Dobro. Koji ja ovdje u sebe nemam nekako, čekaj. Ne. Šta ti imaš? Nemaš ti ni. Šuti. Stupo, ne dam da uđi. S ovaj titanijum. Ne more tu da. Nemam ništa više titanijuma. Jao, vegi. Jel ima iđe titanijuma, jebo vas. Evo, ovo, more, hvala. Ne možeš niđe naći titanijum, over glavi nema niđeva, jedva našo ovo. Jo, jebu, mater. Titanijum. Šikat, hvala. Perfekt. Litijum, 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 litijum. Ovdje je kuća. Dobro je.
puno vode. Nije više titanijum. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Dobro je, evo. Ćeš iđe puknut, evo ga. Staklo. Bijem ti staklo da ti jebim. Dobro je što treba obično, zato što na uzovu sam ja obično. Sam napadni. Welcome aboard, Captain. Viš. Sad da ti familiju ubijem, jebem ti. Tamo još u njemu napraviti ovu staklo, znači 1 2 šta vi? Warning, emergency power only. Ti si. Još ni ti ne radiš, jevo ti. Kako mrzim ovo ovako, nerealno.
Kuvaj. Tako. Bijem ti ko da čurvu pravim svako malo. Mislim, nemam ja ništa protiv čurvi, ali... Welcome aboard Svako malo Captain. krumpir ubacuju unutra, jebote krumpir. Koliko imam stakla? Vidi, jedan. 3. Dobro je. Sad mi još treba... tu. Dosta. Moramo otići do vidim što ima vel. Aquariums provide an ideal opportunity to study alien fauna up close. Select carefully which life forms you bring on board. They may also be studying you. Neće ovi cuddlefish neće. A dobro, to je samo jedan. I ovaj da čekam da izrastu. Sad ćemo vidjeti kaki će on bit, a ajmo još donijeti neki dobro, nećemo odmah. Što sad još treba? A što ćemo otići tamo? Sam nije ni toliko daleko, zato što smo se otišli do onog dalje gdje gasjet je tu 500 metara, sad ću vam pokazati. Evo ga, markira crvenim. Ono dol, 1200, 1400. Dobar. Power restored. All primary systems online. Ti mene ovdje ili jebeš ili zajebavaš. Warning, emergency power only. Ja šta ja radim? Šta se ono čulo? Onaj opet kurac, gasopod. Vidi ga. Pa možeš prestati da sereš toliko jebu ti. Nemam ništa. Dođi, tamo ima 2 kvarca i kopir. Ako sad ne budem imao kvarca. Jeboti. Znaš šta, nisam tam. Znači, bajs, crveno, name, žuto, interior, ćemo crno,
Strip 1 žut. I onda Iron Man. Javim se. Čekaj, još jedan. Sjeba se ja. Ajde, vrži. Playing partially translated broadcast. Destroyed. Mode. Patrol. New targets unaccounted for. 1. Jebat ću mater. Jeboti mrš. Neš ti mene nikad ut. Riječ ja tebe s ovim Iron Manom, vidi ga kak fino, crven. Jebote. Vegi, viđaj ovo. Jeboti. Vidi. Pa šta se ti našao tu na po puta, aj mi ti reći fino. Evo mrš tam. Jebote, dok ja dođem do tamo, jebote. Gledaj ovo. Šta ti ba, i ti po zelenju. Još ba 400 metara sam tako otišao. Aj baš ikad. Ali vidiš s ovim jump jet upgradeom begi letiš, znači samo moraš da sletiš. Dobar. Evo sad tude. Replenišuj, dobar. Šta je to bilo? Vidi, ovdje 5 AP-a. Au, begi, gdje sam ja otišao? Am dole. Ja se bojim, jebo mater. Ali ko se neće bojati ovako ovo? Šta je meni jednom bilo? Imaš uvijek na kanalu. Al begi, ovo nije realno. Gledaj ovo. Ima još 400 metara. Ti meni seriješ, još jedan blood kelp. Pa da ja nisam bio već jednom ovdje. Poleti. Poleti. Šta imamo? 2 varpera. Dobro. Samo da me ne vidi.
Otišli su. Dobro. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Welcome aboard, Captain. Flotation devices failed. We're flooding. Evacuate. Wait. I can reconfigure the O2 system to act as a bilge pump. It's working. Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. Muzika kida, bre. Puni inventar. Zlato. Šta je to bilo? Ba piše odatle. To nije jedan od onih kurčiva. Čekaj, no ovo jajajco što je. Pun inventar. Samo da se malo napuni. Vidi ove kule. Izgleda ako pička neka. Vidi. Aj napun se. Eto, i šta smo mi dobili? Kurac od evolucije. Ali zapravo ima onaj data module keca za Cyclops kojeg još nemam, znači begi moram da tražim video gdje da ga nađem. A onaj ne samo što prdi nego i podriva, jebote. Tebe ovaj virus ufatio gore nego što je mene koronavirus.
A tebi se virus zove Kara, jebote i rud. Šta se ti spucu u mene, jebote? Ajde, brzo. Evo je moja četna. Čekaj, moram provjeriti na one ribice. Iron Man dokt i sad ajmo tamo. Welcome aboard, Captain. Još nije isto. Okej, pa ništa onda, eto. Čekaj. Čekaj da ispraznimo ovaj inventar, jebu mater. Eto, još da se naspavam i... Tu ide video. Kraj. Cuttlefish egg discovered. Jednoga cuttlefish. Jao, begi, znaš kako je to cool. Cuttlefish, tako cool. Malci. Gledaj. Jao, vidi dvojic. Samo još trebaš ti. Jedan, drugi, naravno neće biti kod mene, neće da je ubijem, nego će biti funny. Jaaaa. Tu je kraj videa.